U ovom videu precizno ćemo vam objasniti kako ispuniti TZ2 obrazac na stranicama e-porezne. TZ2 obrazac služi za prijavu kapaciteta i vrste smještajnih jedinica te realiziranog prometa u prethodnoj godini. U e-poreznu se može ući na više načina. Najjednostavnije prijavom putem M-tokena sa mobilnog bankarstva na vašem mobilnom uređaju ili putem M-tokena za građanstvo koje izdaje FINA. Upute ćemo prilagoditi pristupanju e-poreznoj upravo putem M-tokena. Prvi korak je da otvorite web stranicu e-porezne. Nakon toga kliknite na polje Ulaz. Na mobitelu zatim otvorite aplikaciju M-token banke ili M-token koji vam je izdala FINA. Upišite serijski broj sa tokena i jednokratni kod, tako da ga generirate na mobilnom uređaju i potvrdite prijavu na ekranu vašeg računala. Kako pronaći i ispuniti TZ2 obrazac za 2026. godinu? Kad ste se prijavili, kliknite na polje Obrasci pa nakon toga na TZ2. Prije svega u rubrici Zaglavlje sa lijeve strane izabrati šifru vašeg grada ili mjesta gdje ste prijavljeni, a ne adresu smještaja koji iznajmljujete već vaše prebivalište. Sa desne strane rubrike Zaglavlje unesite datumski okvir koji mora biti od 01.01.2026. te do 31. prosinac 2026. te godine, a zatim kliknite na podaci, ispunjavanje obrasca. Samo ispunjavanje podataka u obrascu radi se na sljedeći način. Osobni podaci su automatski povučeni iz samog sustava e-građanin. U red 1 i 2, stupac 3, potom upisujete broj kreveta, glavnih i pomoćnih u određenoj vrsti vašeg smještaja. Nakon toga u red 1 i 2, stupac 4 upisujete iznose turističke članarine za glavne i pomoćne krevete. U red 1 i 2, stupac 5, upisujete umnožak stupaca 3 i 4. U red 9, unosite zbroj iz reda 1 i 2, stupac 5. Ako se nalazite u potpomognutim područjima općina i gradova, upisujete eventualna umanjenja iznosa članarine u redovima od 10 do 13. U redu broj 16 upisujete dinamiku plaćanja, da li je jednokratno ili na 3 obroka. Kao posljednji korak u ispunjavanju u red broj 17, desno dolje, unosite ukupan iznos primitka iz knjige evidencije prometa u eurima za 2025. godinu. Zatim kliknite na provjeri da vidite ima li grešaka. Ako nešto treba dopuniti, sustav će vas upozoriti. Za sam kraj, kliknite na pošalji obrazac. Nakon predaje, u izborniku predanih obrazaca možete vidjeti potvrdu da je TZ2 uspješno predan. Važno! TZ2 obrazac se predaje u periodu od 1. siječnja pa do 15. siječnja 2026. Nemojte predavati TZ2 u ovoj kalendarskoj godini jer ga porezna uprava neće zaprimiti.